Lutu Deng Singh. Praise God. Test. Well, praise the Lord. Pangat time lasha. Kitem tawa ke devotion lasha ke pesing ay sipan na honor God ke maulan man nakaywa. Sipan na we online viewers welcome na ke service large scale in simsingyo. Metiki na kitem tawa tagani large scale ulitu singa long sa nakakasikin God malap ke maulok ko maulan man nagwa in singa mata ko pe. Rela pelumin tang betako we got peke devotion ke in simsingyo. Amo mga ki-share nga ki fact masimit nga ki ro testimony si Lokmate kispen nga mo pangan mga share peke lechim singyo testimony si Lok nga mga ki lensi kaya na ki oral Bible translation la siya litu tenga kat tagaya kaya danga share kasan kat paroy kat onon na kikat paroy Pastor Noel magten kain paroy ke alien sa mga al game ko tayo na may mayan mga al kung plakin mo kumain na ke monu to nga mong tenliye wiklo nga ale elia te elia tasyo wiklo nga ta ke ngal pain na pay monu na ke fin dugu super chest la ko ngasom Ning asum na ke chiropractor elal adjust shrieking nga kayo ke Friday ke week meta na somehow nga mo elal or adjustment la dala ne mo klape and to get chest lock nga mo sa mosang sa torn nga teto to shock or week sing ano nga ko flata kaya nga ko flam kuiki weng nga ke fin tuguk weng mga tagay ni taga akluki ke plan page week fashion week lu mga amta ke situation singan lagi amta ke nga singa ko fin nga ko flat kaya ke peta wo sister local li o ye kata ke Pelan page mai kashe mga ko flat sina ulia yako len kashe ulia ke peta mana kayo na masinga fact ke wala ngan ke tilang ke situation singan ma tulang in frete ya no taga ke au si makel tu tenga taga na tule ke room lock ang eta na ligun me ke window si ke bedroom lasha ang eta na yung kasaw na rin papalang asam si papalang kumuli nga ngala na wuli tatola ke ngal ke ngay la nga kayo nga lang at shock mana ko nito lang at tituin kain kaksakin ko nga tituin kain me chiukum nga tituin ro kalan saplok nga tituin ro mga ro nga tala mga palakin ngayon el temporary El mana nagigitin pel. El si fall mga kain handle. El di usi mga kain handle ke mula. Panang nga kaya nga mata ke situation siya ngaya kaya nga siyam si papalang ke dito ng infrared siya ngaya. Nga tagakak siyam siya. Ne dule tagakak dito nga. Stom na ke kitchen sister logo tu el tu ke kitchen fry pan ke Kosrae pan ke karate si nangahala na ke singe pale rock singeti shipella wrist loco nangatule na insa ala nail ngay mana Messi pe nangara tupukya awona ngakona tangalyak per wrist loco
risk ka way pain sige in the work na pain sige fin to go matoli ta ko junior pe fan na litu lang frete ngal fi ke po nga somre nga ko flat steering nga ko flat drive nga ko flat song kia wona ke ignition ne mana ko mo ke la po se na challenge pe sa se pe na ke nga ya po pe ngai risk ko challenge nga ta na si ma nga li nga ko flat o sang sak lo ko in kya he nu ulak na trais lo ko nga in no sislo kan kya she kain mangan na ke to machine nga fa ke la nga tilang ke situation in fara na ke ekaya ke oral bible translation lasha ke litu tenga kat matawa kat paroi sham from the pastor dino mokten galye chike monu mang palakin mo in a healing ko ngal ko na si mang palakin mo mas ko me man ke man galye ko paroi nga long pen nga putule paroi galye chest loko putule paroi si papalem nga so nga lutia mata ke sias ko sias ke or bible sense ka tar mang ne safla man ke wa mata fa hele nga ndar lo la sham am tane kyalye akyalye ni wakta nga supla piangal se nga nga sang po ge su ka piangal se ke ko nga ka se kulon su papale nga praise god ke ma papale ngel rela la na pa la ngal palakin nga palakin na pa la nga se mga palakin ke chest la ka instantly gone from that moment ma ngay smak lang atin aloy na kini ke safla me OPT lasha safla ngasum na loma for in just be cautious pen ngasum nate sangpa na subsist lokorala straps pen na ngasang na praise you na mutul net kak lituwe ang kak tanana ko mga plakin ke in the work ngal mga plakin ke po ngal mga palakin nga fintu ngay just wangin lengin na so nga long snow ni got pe ke masin ke elakay na pay na ke peching malusi pe na kan di na pay na ke me promise na shish long sang na shish la mana pay se long sang got na shish la na yok na pay sis la na pay ke mga makaten kan sokol na pay ke shish heart large na pay ke kan sokol pa ke so testimony sila nga ni kan share na shows kel tu deng sing in kan die lapan la kayo fakya makat palakin pel ngayon compare na ke kayo si ma Christ ta ko ke ko jopel palakin ke mata felo kain kayo mal shoot pasal la molal na laf kitero fakya la etilokin ka tigden kan ra kaksa clash etilokin ka tigden kan ra alu lash broilers sing God kaya nga diyo, ngayon siyempre ko na Paul, Silas kaya dahil mata kaya prison, kaya Shoel dahil. Nga kikten, pinkan dito ka na meto, kaya pelangan pa nga kaya read kayo, ngayon siya kaya buklo na rin masaptas kaya lawn course, saptas kaya lawn course na meto, paan ito, ngayon share pa na, madal tilyang na kaya. Siyam ram sa mga riti, kung na mani share na peke, arhet sa mga riti, share na peke, nake oyen matayan si mga, anayin matayin nutsi. Tayin nutsi nga rin makunyak. In sang rin manilan, in mo mwet si mga matawaro. Matayin nutsi nga ilkan faka, ilkan palya ma. Ilkan palya ma, na mukul si nga, ilkan makun na kaya, ore masin sang matarik siyan lal. Anayin pisi siya lal, pisi si nutsi. Eramagan matayin siya nga nake. Eramagan matayin siya nake ke shamram siya nga riti. Nga riti nga siya ka sila to. Paela inut pe na rin makunyagin kan sang rin mal siya lan mwait nga Fin kan show kaya na meta wood. Saptas nga lon ko shwin. To ke shamram sa ko nga riti nga siya ke ipsingan ke oyan mwait imo mwait siya nga pataya. Mật kalayan sap siya ko ilbangan mo siya lame lon matayin siya
Ore makanolen kay ne palyemao. Ikain palyemao. Na leus usel for na ne no. Ore makin tan jingan palyemao lal. Na moliak na sin owners and owners pangan. Sto silal pang stoin. Inu nuchilal pa elre makin tan jingan na keto. Anyway, yung ariti ngalien na ke fashional el dal fash. Paul Silas fashion nam tan jingan tang na sil dal. Amo dal fash fin tokol dal fash fact gas na ke ma akikten sum ke sapta singelon kosh kisum ke pos longo wil en chilie pe la paye sum ke fasal gosh Rema singelon gosh fasal gosh and passing, na lang muna ke ang ritian sila ang wala. And after they came to Mysia, they were trying to go into Bithynia, and the Spirit of Jesus did not permit them. And passing by Mysia, they came down to Troas. A vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing and appealing to him and saying, "Come over to Macedonia and help us." When he had seen the vision, immediately they went. We sought to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. So putting out to sea from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and on the day following to Neapolis, and from there to Philippi, which is the leading city of the district of Macedonia, a Roman colony, and we're staying in this city and for some days, and on the Sabbath day we went outside the gate and to the riverside where we were supposing that there would be a place of prayer, and we sat down and began speaking to the women who had assembled. A woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple fabrics, a worshiper of God, was listening, and the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. And when she and her household had been baptized, she urged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and stay," and she prevailed upon us. It happened that as we were going to the place of prayer, a slave girl, having a spirit of divination, met us, who was bringing her masters much profit for tune-telling. Following after Paul and us, she kept crying out, saying, "These men are bondservants of the Most High God, who are proclaiming to you the way of salvation." She continued doing this for many days, but Paul was greatly annoyed and turned and said to the Spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out at that very moment. But when her masters saw that their hope for profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities. Sharing kan shamram peke lake elos mwete masters lan maten inu nuchinge ke lakle nakla wangile ma singe maten che na el foloya ke ma singe el foloya ke wangin business in inu nuchimare mani lalingai hamatawan kas peke la ore makun elre makanale mugul singer makin matayin singer sang rep money lal el sap na show Paul Silas utakle tal na ke prison na ke utakle tal na ke prison sum na langun. And when they had brought them to the chief magistrate, they said, "These men are throwing our city into confusion, being Jews, and are proclaiming customs which is not lawful for us to accept or to observe, being Romans." Paul and Silas
in prison. And the crowd rose up together against them, and the chief magistrate tore their robes off them and proceeded to order them to be beaten with the rods. Elos utekle shing elos ne utekle el prison. When they had struck them with many blows, they threw them into prison, commanding the jailer to guard them securely. Enwa keltal ne tarang utekle el tan prison no utekya keltal na fuekla utekya keltal sulpe shoni eltal ke ngate talaf kya ta na kinga pechela Shawnee el ke stas el online focus ya arch mais sang shoke prisoners in focus matalan an la peke tam ta in prison o kapri penani el ke mange kapri ni el sheni ke penai el ke tal mata in prison ke wana mange an tam ta in jail se nganon ko tam ta in prison se kauli laki ki motona ya o talan penalin sel la tal ngai sheni ki el kapri ni el talan in focus na ke Tramram se kelos ngere nge ngalila ke talan in prison el dal matay wakin on. But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. El dalan ke tevon fong le elos on in kaksa kaksa kin katalos ke nan ko na ke situations that in the way prisoners ngay kita Paul Silas kita in prison ngay el time in prison or that na kaksakin God nanganon ko nganon ko na sikla kingam ta kitin pel nga palakin ngal si wise ngay kinga taga ka tu teng si pangmasima remind ye kingan kan liepe God lasho la kat silas ngay yok el kona pa ye el kon ramana kaywa panang kinga taga ka kel tu teng si kau si ngam kem taga ka phone ngai tang li clock time ke phone tu ga ngai tang tau au si minute lu kel tu teng in Friday sin ngai na nga tu na ke bedroom la ngai tang ngai ka shao ke Traveling si Babylon nga le na tase nga ule na pa ke nga why nga ngal ngai la nga aske situation si ngai nga tituin kan chukum nga tituin kan kaksakin gum nga honor kum katla nga lalfing la spel na ke mange nga lalfing la spel si na ke filma kumro na si umain honor glorify laylain pangan masikya ko so kel tu tang in frete nga falet na ke kitchenete pok nga ya weng ke nga ya ke sisula ko ngai ma ke fax la lang comment la ka me peng na nga panama si pananga nga wona nga ko so a shamram ke ingain fact la na ke situation lomo en ma kumarske ka ngarske la pel me come kaksakin kata e convit mata ke situation sta Paul Silas ngai in kapri kom shenia kinio po mana kewa kom tala kom ta in prison en wa kom shing kom fa ma shing el tal ale me kas na ke ale pala laile au te kya ke dal kapri pe na el tal Gabriel tal o talan ke fonga ngai te kaksakin God the prisoners am on na saya long kaksak pusin kaksak lal tal ngai ke dal long pusin kaksak lal tal ngai kushushe sikya kya prison guard che el force ngala na upe el force ngala rarar ke sangen orat na lang an retien ngai Okay, and suddenly there came a great earthquake, so that the foundations of the prison house were shaken, and immediately all the doors were open, and everyone's chains were unfastened. When the jailer awoke
and saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. Prison guard singa tagakek ke kushu singer sikyako. El tagakek sang ang ne non ke sinay sa mulal ke sang lal. El non ke sa mulal jvena na Paul el lie o yesima rensikia na amoy sa wake up me kumorongan ko me kumwele el tilogunilye mo katpange we're here katpange na el force la ke lapan force la sang lala or el yele uchak na ral Paul ma uchak na ral dal matar dal. But Paul cried out with a loud voice, saying, "Do not harm yourself, for we are all here." And he called for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Or Paul Silas. Patati narata luslam nuksing ama usu chakye and a lordship prison sing eluja. Uslam Paul Silas. And after he brought them out, he said, "Sirs, what must I do to be saved?" La pansangeng lal. O eliang prison sing sangeng lal elujak naral Paul Silas. Sikla leraf kalen mole. Nerf kangan mole Paul Silas. Crucie sikya forskya lal. Eliaya. And they said, the jailer, and they said, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." And they spoke the word of the Lord and to him together with all who were in his house. And he took them that very hour, the night, and washed their wounds. And immediately he was baptized. He fell and his household. Prison guard singe. Lapan sang lal ke kushushe. Pan sang lal malie. Ite kyang molen karang nang wo akuye mo ngentante ke elal kel pose. E ke kushushe ngar sikya kya elucha tel talala sein kel tala na safla yel mata un wakinet kel tala el siak la lera kalen mole. Na papol ma shamrom na silke oye ma len red kan mole. Na el oromange unula kinet kel talnge na takona el baptize le. El baptize le el lom sil na phone em wet lal kaywa baptize le. Elos baptize le kishpen me el los lal fungi Christ is water baptism lalos. El is water baptism lal. And when he brought them into the house and set food before them and rejoiced greatly, having believed in God with his whole household. And when they came, the chief magistrate sent their policemen, saying, "Release those men." And I said, policemen saying, "Lalucha, Gelena, spoya me, policemen." In the go so voldal. And the jailer reported his words to Paul, saying, "The chief magistrate have sent to release you." And that go release Paul. Long and general. And dal mata, ikekla el dal. Policemen na. Mwet nga to spoy madan sam talal tala. Tal tala tari mana kaywa. And the jailer reported these words to Paul, saying, "The chief magistrates have sent to release you. Therefore come out now and go in peace." And go in peace. If little la so, na Paul ilang. Paul said to them, "They have beaten us in public without trial, men who are Romans, and have thrown us into prison. And now they are sending us away secretly." Na Paul Elos in tako na rolos, akal na silos in usel talalikian singato. Kaya gumnoon ko na ke
oye si matal tiyan na kaya la los prison guards nga Sreklelen karngen mai nga cruise sikya ke cruise sikya kya sang la la ro ne el siaklele mole fa kya na el mole kya elo sakema como na Jesus ke molom na como na kon baptize le na ke baptize le nga el baptize le nga la fin la shaulal moitlal na ke wa wipe is salvation la los ke jipin na la fin lan prison card nga na baptized there, and a policeman reported these words to the chief magistrate. They were afraid when they heard that they were Romans, and they came and appealed to them. And when they had brought them out, they kept begging them to leave the city. Dan siya sin Paul make spin Milo Sarspeke. And they went out to prison and they entered the house of Lydia. And when they saw the brethren, they encouraged them and departed. So, in going share nakta ke situation na ke mulal Paul, Silas ke elostilya na ke prison, Gabriel tal, Shingshingel tal, Enwa kel tal, mana ko ne ke na shafleyen kayo Kosrae tal nga, arshmet si receive salvation la ke elos na ke prison ne. Prison guard si mwechima card tal nga. Ele receive salvation, ele receive Jesus na kemolal, we pe siolal, and went na go in lomsin. So, I share na, ipsin na share shla, gatashi ye, vika mola kum ke peche magatila na ke kind in situations, challenges ke mola show. How do we deal with it? Kum deal vika ke komitila na ke oye ma challenging na pa na sumo. Tilyang kumaro vika. Me kumaro, come walk away, come throw in the towel and say, you know what, I had enough. Nga ulle, nga fall, nga tari. Ko come set na focus na in Jesus. Come set na focus na in Christ. V'kya situation loman. Got na phone line singa. We all have nga latin mo got na phone our challenges ke mo washo at one point or time. Na la kum deal with v'kya, kumaro v'kya, and can come out of it. Amo papa lang and should call assume as sons and daughters of the Most High God. It should call assume. It should call assume in kind katang la. It should call assume in kind defeat kind oye ko kind challenges na ko mataga na ke muluman. It should na pay na assume in kind finjak na ke masin. So nga share ipsin na ke mulash na si kum la. Long silang kat na si kumo el alana yok na paye. Kidente na pilesha long silang na shesha kishpin. Promise tan kat na si kumo el esom na. El wan si pelle el wan si pelle tui. Kat el na wan na siye ekay amishing na tuk ma pat. Pangay promise tan na si kum. Nga lat nila kai sinagwain singa arspel katulle arspel katuash. Skin kan or la pepelum svena kan svena. Faloki, sang siya yield sainan, lila fakya fashloman. Lila fashloman el kumenan kan si pelie akuye, meti fashlomet ko shet mana focus or fashloman na ke in kan sang na sin Jesus kan sang na sin God ke molum kamana kaywa. So, ako pangay pel na ke devotion mga arshiko in weep in a time last to get bello. All last hours singing na so finish my long share got testimony line my tin sing when I see bella pe manake ko vinge testimony I get clap and get testimony line on I see my if you not mom get share kom tia parnamenta share testimony ko marshuman they can share from love I share na ke na sin my pat le in tagan I share na ke healing si mga palakin ekaya ke OPT or Bible translation ekaya nga share kin la ngal pintigo ngal chesta ko ngal po week fashion week lu nga mtake pintigo in the work na kat proy kaya
ni shafla ti shafla tar kat poroi ni pastelino el mokten kalye en si ke ma kum pulakin mangal ko kom fino art mastom kom kalye kom poroi ke so nga win nga kalye chesta ko poroi tari ma kat ma ni shafla ma na kaiwa shafla ma na kaiwa mo na ga fakli nga pastom ta lola ke opt nga ek inuwak ta nga lut nga sipe ek ta na nga tila palangal si matilo kunya nga tila palangal si nga kaksakin ka na pa ke faithfulness tal na ke komensiyak na pa nga siya papalang ilrela na ikaya weng pa na po rapa po otay po ikaya ta fintiguk ta nga kinaonri God, faklan sin God peke mailarela, kish bin long silal na sikong. So, wana kinga fako, finash matang si testimony ko share, pela I kek la pena na ke pelchi na ke testimony ko na si, finash testimony silom, nga flela pela na siyo. Osh, God praise the Lord, sang si pasan na Jesus. Praise the Lord. Nga share ma sa kadari gitu tonight. Let's go. Ta shoot na ba nga share? Ngay sang ma ba? Weepin na. Kasi bin, bay na bay me, karingin niya klan ka tayo bay na bay. Karingin ka bel na gawalay na gawa. Nga share ma sa gitu tonight. Nga, me orator das loga. Nit sapla time si mga setup na kaya. Nga so parking lot si across O'Reilly. Yes, siya kikasya. Mutan, non ka lang. Nga silpator, das na ko lang. Na, tinatagan na siya, na naksatagan na siya. Kulang, bitligin na. Kingator na siya, nga kaya gusto siya, mo, alit tipurpur mo tan sto siya. So, mutan siya, non ka lang ator das, nga silpa non, taga na siya ngayon wala siya appointment na siya kiyaksto siya kilinto ka. So nga namdanon ka din na taga na siya insibator das nanak siya taga na siya mga sumni post office siya mail lang ka. So nga sumni post office i-guess sa sto siya show la. Masimit taga na siya pa ngay tili tayo kuman. Nga ngay tita na kung tali ay kipa siya tayo may kulukla wayai yorla apkaran bangan wayak isto siya apkaran yorla tari te apkaran yorla tari kalme pa ngayon lang ang tisu bagasas protection on God it show me ngayon tuhi ngayon tisu ba continue ki tortas loga sipin danger art also about mo tuhin siya enemy to upenasum so praise God nga tuhi kita jas loga ulok niloma sumni kas ko tukun namase sum sogat tire mga kain na kisto sa ko kya na lento kang aus da rela na win na beje na man ko wa rik the tire ayawla weng let purpose man ko wa rik la wole praise God amen praise God na bai so glory God galenglan God man ko mga makadilan ko mo la rin nak share hindi ma when ma trick ki galenglan God so praise God. Ang malo to share. Glomala para Simeon, after my long share testimony si metigat sa nake Sister Sipe. Praise the Lord. Alena pal na pa me ngan wi kaksakin God ke mol se mail orelak yen nga kom mol se ngay wala katan matana ke manin tak mo el sham tak ma sin nga kom ngay leus la ne ke safla ne ke takalan Christ Jesus amen. Tamasi nga long si me tuyak share me ke healing lan got masu
post level me katelun mo yale. Ngamo kum teleto nga cancer survivor se yellow ngaun on kosla na misinge nga las job nga kaile keshpen katel fa mo keshpen man kinetal nga kaile. Naro pel na kay wa mange wai ngay kayo na ngay fak papa ke pukla naisa papa kum fak mo keshpen shing lom nga kaile. Kot proi in lalan fungi fakak yes. Proi fakak promise lan gat nasish ke mama katashke. Na post na paye pen ma me ngadi na paye kalang lan gat singa un wala lan gat singa na ke me munu. Kaya un wala la kompena na ke mo la koma. Nga share pe ma se kaya ke opiti ke me maton na ye nga January nga stroke le. Wow. Si mas mamita matape na siya nga anay mo nga fin stroke le na nga mise nga fin cancer ya nga mise epie katlak ko maminil oran atar peli na ki atar peli mise lako amen. Narakot finnesyun mga nga finnesyun na si mga matafaka. Papa, kumaki atari, pwedeng ni selo. Nga ito, nga lalal fungi. Nga stroke le, ifo ko nga tewela, main katelaki atari pwedeng ni selo. Mi selon guys siya, narapangay lalal fungi makona pa yan siko. Nga lalan fungi ke olay lalan gat na siya. Pimutan niya nga stroke ya. Nga koy ni samya pena pasik. Nga mohol kan tawak, mohol kan lamao. Lain siya imit mga madang nga tinapangon mga stroke le. Nga Marian Bright, orek mo nga ke maslaltak ta fita ele ay ko siya in sektor. Nga fakin na kotore mo inum si kena nga forat forma isma mga yenana peltolu telnon ko peltolu nga takanda nga tale isma se uchak na lo mga mol kanda mga som na inume nga isama nga sifolo peltolu nangangan si Marian kung may mesi nga iko nga tale isma se nga tale mol kon na lo mga flok aktulu nga tiko na lang sibe mo kom na nak na wi ko nga non kan ngay ngam na paye na wi na kay lamang nga palay na paye so ne bueno na really kay really tiki penamita mga kaskas nga shamsham kay lang nga shamsham mo pusik ekle. Nakumten mo may ngaro. Pwena masingaran. Nadalin niya ang ngile madringat nga yang inkom na. Banga pa siya. Ngay nga yang inkom. Ngay nuwi nga yang inkom. Ngayon to kaya mga matawag wot. Dahil si mga yakin waluk. Nga kusi ko to. Nganin lor siya nga so nawula ke oramaon siya. Nga tiker kaya manaskat, laok pangay mga mtafa. Nama wiksa nama fa-fwekwengen tako mga emtawakin ko na ilesa siya. Ang Atena falayek. Atena. Nga wot nama mamkud natin di kapang ta falyang. Nama nilito lang ang tasyangat ko nung malsakan sin kulasit singi. Nela na kula, uniste pa nela na kula, tako na kimante, ngawala lang tako. Nawayang ngate mungo ngate mamain ngate kape, anangan mo shikini, me kapun sholya, ngate ka inispe ma. Takum tendi masikato ang ako mininain mata ke te shola, lalal pong isilashki kat singa yan ay liikot.
Eliekot, mana talpakot. Pana ngay makute su nakot pinne sun mange. Akot pulian ala lad fung ilash ke katsing. I mean, in my great healer lokom. Amen. Na wina. Lento kaya nga tak na sinukulasit singi. Para usya layang ang kauli. Nga tikay na nga shuang kya so kya. Mental fancy lang. Ito ko kimante. Na wina nga sunte wipen na. Kaul fakfak lalap. Na ngayon, kung teliit kato katsilo kung nga ngamta na hospital. Amo, tawag paloki. Faf, ke mwali kaya tamasin na. Nga tepe ko inig pills ma nga teko. Nurse sila ko si pills nga nim. Nga nim na te shemlan kayo. Nga cough ni nga ito la. Katlo ko, palokon ma. Mga sakit na siya pills nga eh. Mante ko in amulip la katosyo. Nawi na ngamtawe, kau di lenduo. Si Fenang siya sintakta pon pa sila ng antari. Lani siya lamang dahil ilan ito lang at ko kemante. Nawi na iltakote, sipe. When the Faf Manila rolan di siya. Ang ito la, papalang asmail. Kola leking galim. Amen? Amen. Nawi na iltakote, leti simen, endi faloki. Kaya Namtendi nga ay Honolulu masintik nga sumsok kaya inlut. Konne ko kung tisak masa nga Shosho Airport. Ashipe wulan kat. Ilkinganta ko. Inme, ngay mong lewun. Minena inwen si pa nga na maurak-rak mawengan mong lelo. Ngayon na mo kwi na ni sewla ko. Wudle peke diya yaking am kwi. Takulana singkat ngalong si pakek kolal naki me maslok me el pakek suda sipese nasis ngawala ko mo ne musengi pakon pakek kolok moton tele na kaiwa ini to ke kosilo ne exodus ngamayas ngalon gosh pangay mama ngalong si tuyak pak ngay tepulesya ngan pakek kat singay ke parang fudia wingan mol. Ngan mol ngan mo na takat dahil koy na ramama kayo. Mga kong kufla ke ilko. Esama ya siya trumla nga tunse nga long. Nga isus den na kya kya mga wikdo awe kofle lesi. Talikin pen siya masalan siya. Na dusen niya ton mo lalkos nga maskanin siya. Nga ka last tripler, last punti peluo, kutintel, subewangan din. Mga katel restoria na pa yung check, nga ka na long. Na masaflas eh. Nga sumu senyora, tel na sipelo. Senri eh, kot paroin, singen nga pala na pa spirit lan kat, mukwido nen singen. Namten mo mengaro. Ngakyan yan na mo tok, min kalas to kya. Katos yung talito. La, wengen de. Na, ngay angay. Puno siya si mama. Nangarit, enay, maluwo pe na ever si fan na maluwo. Tanga fekin kolon kat senriye. Ngakyan yan mo tok kayo wa. Papa, manas, wala mo tok. Nga lalad pong restoration lom. Dako may restory mo to. Ngan kandi Tari mama kay mama mo. May rita siya kay masa. Ngapiya nga itawi rit na. Praise the Lord. Ngapte ka na sa ngamta rit. Ingin ang ako in rit. Sige ngayon. Mga spekadya mo to. Papa ko daw malap yung to. Ay tala siyepel nga tidayan na kalas. Wow, praise God. Tadi kaya wish nga kaya. Mama pa isa nga akong paroy balal pong kami paroy fakak kaso laylalon kat malfansit ko. Amen. Praise the Lord. Wow, praise the Lord. Sang si pasan pe. Kilo malap sister sipe. Brother Simon ke testimony lo wosan.
amo bella shapange desum take na ke service lash fin music in litigat koilgat ke on in worship lashan ke pelsinga so kat kum gain tu ya ka shla shu ke shun pun si mo etan ke pelsinga super welcome back pastor Kevin sister sepe sang si pasan non Jesus ke arhlalos in we got pekelin sim singel glomala peke katipen ali kum tala pastor Kevin sister sepe praise God ke mo losan well music kon kolgot ke pelsinga metigi music takan jasan ga del fact na paike ang den read with si for sa pesimen ko sa tolo ingain igas na shespe faithfulness ang God na shesho la el fact na electrisi ma in contempt kung black luki ko siya na metawin si Corin tapos niya sigang tolo media. The music ko kaliligan. Kesa ke worship malash. La commande che tie el jena non vengo. Wen si belle questa ligico. Wen si belle. God long. Ele falena. Akbash yaksapi baba puebla. Lomda ke bolas ke besine. Leilach de papa humble your heart Lars. Then I voice it, you got to not play Papa even though. When praise you go Papa. You my love Papa. Give my will.
Que pense uma wicked Papa, que pense em Willow Sugayo Papa, se wicked. Yui Papa, surface speculative singing. Leila Coxack Flash Papa in Aleppo Moto. Leila praise worship Flash Papa in the Lord in Mapay. Loma la Papa. O moe na sie kaya sige na to. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sorry we don't listen to God. In fact, it's the last low. Back of where my call low. Lelak den kaksa dito lenta. E baka prema una mo morela baka. Morela baka. Created baka. Wine in the griwa. Asin taling na to. Asin kwento baka. Pating on. Lelak at na niwa baka. Siya ako na siya. Inarli na yung on. Lakat na ko na yung singwe. Kwenta na siya baka. Gashigan bel mo Papa, nagtagtan ni song Papa, Kosrae Kona, Makumurela Papa, Wait Lord Soul Papa, Kosrae Kona, Makumurela Papa, free, your creation so Papa, Belo Papa, like in the fact, in the gasto Papa, Belo, it went the man, of the fact Papa, the mind is seek your Papa, Kino, Gasto Papa, Wait Papa, like why let us see if they'll look up? Praise you, Lord Jesus. Walk seven to Papa. Hallelujah. Lay like that the lady Papa and see the Papa. Papa. Lila presence so me nurture Papa ke page. Non non Papa in kun tramp from the shish. Mokli got Papa.
Kuten kan aluna sum na pai Papa ke ngon ne pai Papa. Father na kan kaksikin ko Papa ke pesike. Mulan met kalans aplom Papa. Gilo Papa ke mulan bastalom. Elo sa ko sa Papa kasum Papa ke pesike. Anointie kasum mai fala ligi mulan met kalans aplom Papa. In so Papa, in so now when I join talala, akskocha kila Papa. Akskocha kila sa ligi copper. God kiki upon devil sini Papa, like mula o Lord God. God can I praise you come on kung Papa ke pesi full of glory, honor, and God Papa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus.
Praise the Lord. Praise the Lord. Sama si Pastor Jesus ke pension. Tengah tuyak. Tuyak. We music ke koi God. Kopi kain gaksak worship. Leilak tin ka tengah ni papa. Leilak kum kain humble ye heart to man. Focus in Jesus ke march singayo. Moi kun la mana ko march is ko man. Moi kun la mana kayo wa. Leilak tin ka tengah mai singay. Focus on Him. Him alone. Baka tengah mai singayo. So kopi kain gaksak. Kopi kain worship Him. Just worship Him in spirit. Worship Him in spirit and truth. Let us do that. Katakan ini sesile. Leilak tin kan ini sesile. Ini sesile kan sang nasin. Leila len kan koi kan. Leila len kan kopi heart to man. Leila kumin kan. Leila nasin Jesus. Eliye wulen alal mal mata. Ke lepo le yung papa. Ngayon hindi ko masarig natin. Kan masin na mukha na papa. Kat kinafaklo ni Shum. Ke kod, ke long sa nasin papa. Praise God. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise
draw near to God, and He will draw near to you. Why katabe ma katkan orang nasi dan foto tu nasi, foto nasi kakshas lasan kobe.
Jesus. Okay, praise God. Belum malam cin music ke kau ikat di bensin bensin ikat malam sang lah so. Jadi kita pray. Oğlum katlara kulum alak ki yaşlı koku bulunmasır. Abagat ladal fungi ne? Lakum pausi mana kayo? Katlal fungi la. Kum teni na ikaw. Tagi kum ligi ka tinchi. Katlal fungi la kum ekul ko. Kat kulom malap ki. Wangin na pa ito la sa sige din. Oro. Kagum kul kat ki. Kiden ko na rin kumana siya. Yoki manlas baba ki kimchi mai mi kiden koi na rang si lomala baba katinin na pai katinin na kung kipel na kayo katigan siya katinagan siya ki maulas kipel na kayo Rogat lalal fungi ko, likiya mana kayo po. Ko na liki ko na kayo. Nagbabagay nilagpensi ang sumpay. Proy na kayo may intrek na siya kayo may sang na kayo ang utago kailan siya siya. Ang nas place siya mana kayo wakin. Lấy xiên xiên mình nó kêu bà để lấy xiên mình sang nơi ô lần nó kêu anh in sang kia sắp về work một lần phim phim có finance lúc mà làm chuyện bà cái check xin mình kiến lên là chỉ số làm là amen. Hay müzik le kolgat ki sangra nang shebe mit na wan pela musang usuk ke pe na kun mit ka au ka si kulam Sang na
God. Bless the Lord. I don't know what you came to do, but I came to praise the Lord. I don't know what you came to do, but I came to praise the Lord. I don't know what you came to do, but I came to praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
D'une fine fella Lenige Praise God. Praise the Lord. Jesus, 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 yeah, Lua, Praise God. Praise the Lord. Age nang ngat fak la sa sa yak kya na mo in Jesus ke. Jesus. Sangji pasal Jesus. Kulo na si Jesus. Kulo malap na sinbat na kaywa. Det var lång gemenskapsdagen. Chip. Oshundan doen. With Malongsi Shanona Nakulabe. Praise God. Good song si Basalan Jesus. Praise God. Dente palagin ko kipensin eh. Ashpin palagin ko na pa eh. Alana ash ko ki ingan si pindaga ilbasad ko mo. The bell upon my wish in the church. Ingan na pa ke baikan sang tabukain ma, baikan sang talalakan ma na kayo pe. Ashpin ingan ki tudeng sing eh. Kau ini mengigingan kau ligingan. Ashtan iksuju kau ingan begin tudeng sini primary. Amen. Talik syuk mata pana. Ketsan syuk yakla sekolah, yak sekolah. Yakla sekolah. Ngayon begilan sing aplak na pay ko kaya mana pay lalana. Me presence ang God ko na pay ki kak sa kasuat na pay ni alana san pe nga ta na peace nga sibe na ngan ki la nga ta na oro ko mo cheese ka ngelu kalam la wo pa sha pa den lu tiya ta ba nga mga ngan ke be the chang sibe sa nan Jesus mana pay glolan sing God ke kung minul blocking na pay mana pay la ashpa si mukli na pay and that's really the Spirit of God. Presence and God in God. Actually, kung making anyi kung panan me, wag na makumnan ko sa kung ki kaksin God. Amen. Kung ki pakan na pa ki pashalala. Praise God. Na vincha kinunin tanas ko be. Chibasang school in Hopi, Kathleen Praise God. Kung we can do ya gagula ba ng kat sound music in God. Praise God. Sang Chibasang again,
Praise God. Praise God. One time. Praise God. Praise the Lord. God bless when they welcome all of you. See, glory to God. Especially in God, we give them the Catholic ministry and Catholic England welcome with the walk. Fakla malam sing God ke molan guide sila ko makapen jiba the weekend ke service large missing at level online sing pa nang along si we pastoral fellowship pastor Kevin pastor Frankie wim thank you dal ingain welcome with the ma Ashpeki online singing ko long recording of in fact God place ke Ashman God place ke kum silela kan ko in long kasan God ke lensim sing Kulamalam singat ke molan may taga mga lipe Ashpeki lutudang singing ke kasan God ope kum silela kan taga ope singing God bless you kulamalap ke kat lipe pastor Lasha pastor Given sister Sebe we got pel sang si pastor nan Jesus Koin koligingan muligingan Koin muligibangan praise God oh eta fa panganingan Di ko iningana kung anong tangit ngit na kami pawangin na siyo. Just make a joyful noise na kimakadil wala ngayon pa wala kat contribali pasok even that kan we got killed to them singing we might na kayo kung malam sing God kila kat contribute ngani ke lensim singing. Kaya sang God may da na siya lensim singing ako yung kat kilang kan lila sapla yan fashion pa kat kaya kay niya nang As we are raising this purpose of life, mahal kimular mauta ko kaya ini na pagkitain ko nito matawa kiyes kayo. Wengen maya ko nisik ko, wengen maya ko insi, kaya ngun sinasya kitain ko nito na pala kitek tang lama katash kam siyang mul siya makatash kaya. It's more like our spiritual journey. Pange maulas kay sinakato siya kitain ko nito kaya kosin el tudang singa kitain nito la. Ma pepula kalim yun siya. Kat finitam deklarasyon, kita ito sa years back here. Kaya our forward movement, we have to go back. Even our salvation, even our redemption, everything is in our life is all in the past. Kaya nagdamdag penagay ko sa kaya Sam Suk singalya for Suk ni ko siya mo. Pangi mas my call. This is what we'll need it in our life on this journey. Il fakela kasnum lam nakime kalam nakime il disapla si pangalin matawaksi kiden ganito finishing line lars ki magadash kem singyo kadin nagten kan tek larsala kadin nagten kan matak ken si masham tek manakaiwa il bakat mo singi katagini back praise the Lord na panang misingi kiden kan di first lars misingyo Alla na yokle, ay alla na pos, ay alla na upepe fashilash ke mawla siya. There's going to be a lot of obstacles. There's going to be a lot of trials and tribulation as we continue in this journey of life, heading on to your finish line of this life. Kanito na pa ikila. Sapla o reklatari, madagi o reklatari. Lunensima, it's between the starting line and the finishing line of our life. Pakadash kem singe, pakadero mi singe molash mi singe kel. When you get to shun pelsiwan na maupe, we'll meet a lot of things in our life where we're going to face disappointment.
Well, we're going to face discouragement, even confusions, even times that we cannot even bear. It's really beyond our strength. Some will take us really surprisingly kidete ako na nakepe. Shock. Masi kiden kanita magkay panala. Kadito masi magkay panala. Kad pamalakin mo lasha. Il pa acceptan mo lasha. Kad pingan shukya masingan ke. Kadegan flokan la. Just trying to look back sometimes in life. When you face hardships in your life, flok na nisilain makumkay ni Sam. Kung fact la, praise the Lord. Financially si kimoloman. Magumpalagan na kadila ramasin siyong ko na kimoloman. Pangan katamaya kayo kumisingil. Flok na nila ko, Arshped, just questioning yourself. Is there a time in my life in the past when I faced tribulations and circumstances, crisis in my life? Mga liya katyangan ko, in fact, I say, praise the Lord. Thank you, Jesus. Arshman rela, kung katang la, Arshman rela me, kaya siya kumlaki, Pastor Man. Pangit na mamay ko yung kaya siya gato. It's like markers ki mogulasha. Kadin nagtengkan di mga ki mogulasha ten mo kami. Soon pelupeta na me. Kadin nagtengkan push nga la. O kadin kan me. Ngait na sinja, just look up into heaven. Ito la God mo kayo na. Who is the author and finisher of your faith? Il pa matawakin molom. Il pa matakin manakayo. When in kolong siya nagtengkan ito kila. Know the attributes of God. And one thing we can know of Him is that God is eternal. There's no beginning in Him. There's no ending in Him. He knows it all. He's omnipotent. He's omniscient, omnipresent. We know all these attributes of God, knowing who He is and what He's into our life. Amen. May nagawa siya yung wiyayang. God na ba na siya tribulation ki mo lara? Paye? Kachun belu be? Nakato makatsenarela pe? Kada makatsenarela. Self-inflicted tribulation. But even that, kadang ganda na pa attributes ang God. Ito kaya siya God sa ngay. Knowing that He's faithful to His word. Finukum tilan me. Even when you're unfaithful to Him, God remains the same. Just remember that. Recall who He is in your life. Recall those days that He delivered you. Recall those days that you're down on your knees. It seems like there's the hand of the lion. Mame, when in cash or when in my sika ke. But the this is the quickest one to in can recovery in can bounce you back into life. It's not over yet. God, il check no rig makimoloman. Il check no romano kaywo. Grengan the masimit killing simsing. Ito kila ka. Simagatolad bunging. It God simagipan. Il babes the marshmallow killing me more when in sapla il ma pat. Baba ma pat, katagani back, Baba ma pat. One sapla yin, one midak yin. When there's no creation, no time, no space, God is there. Ilita managiwa. Igaling ki managiwa. Panginin magtengkan dikiye, lalay large scale. Don't put your trust in chariot and horses. Don't put your trust in anything else other than the one that creates all and all creation. Pangin magtengkan ito, knowing that God is mercy. Il by kalam nakin yin mo me, kasum lam nakin niya, kas God il kal me, kasum lam, God il lam nakin niyom, kalim nakin me, molum na pon nakatagani pak amen. Na mo ito nga mawigat kil tudeng singten kanita na pay. Kalim kil tudeng singten kan kalim ke, ito na we're crossing over something, and the time that we are in now, pel si makatash kay yin ang we're in the end times. Are you ready? Are you well prepared? Prepare for this crisis. Magum long, kum liye, kum weep effect kami singing. Magum daliye in Palestine ko and Israel mi singing. Kotosh ke sapla yen pelo. If we are in this hour of a lifetime, ke probably clock lang kata. Where are you in this hour? Are you prepared? Are you in it or you're somewhere else? Ke molumo. Kuminakan fully and completely and sacrificing totally.
give yourself up na singkap na pa. When in pel lo laglen kan chidel, when in pel lo laglen kan me, ano rolong sila, and yet the time is running out. Then kan kalan kami saying when me, pel no pesi bang even when you're a believer, you're gonna run into that. It's gonna be overwhelming in this very hour. It's painful. There's so much disappointment. None can get thousands and thousands. Come long the me se pel naga mi saying it. Kung mito la me sikya ngi pel singay. Kum long magay fan na. O kum tina me. Kum long magay na kum tina kalam kala me sikya mi say. The prophetic clock is ticking to the last hour. If Christ is not in your life, why waste another day in your life? Lean on something else other than God, who is the creator of all, and knowing that how to deliver you, and yet you're struggling to help yourself out in this very hour. Ingan nan ka pangan march mo kan kasha kumle. When in my kan kasha kat le moit kushay ke pelsinge. When in my kasha kat ke pelsinge. Moit nag kaywan kan polok na rin kat ke pelsinge. Pange may mulalawan ka sinakaywa. Maka il pan na sin may nakaywa. Moit kushay na kayo may kan longangan. Pange pelsi matakok ten kan me. Tulukin niya halulasyo in kan syukat na paymising. Isa nak puman kikitay na mamatekat. Finapran ke God, il te God. Fingan kita God, il te be God. When God in masivan na il te iklike, el eternal, il te penay. Il te kain iklike, it remain the same as yesterday. Kaya nito mising ike, pangi kita pailang, pangi kita mamain kain, arshke mula jo mising kita kan liike. Ito ke katsingin na pa. Il pa karing kuma, il pa liye kumyama. If you lean on other things that God created and placed you with, you set yourself up for a very, very rough thing. There's not going to be deliverance. Kung funyan na kay mga nyokligina, mapabala kilometers kaisa na kayo. Pensing ay pelpal kung di na pa miracle ng God peke personal life luman. If we are praying for a revival, national revival, revival has to start with you first. God kay sinagaywan ng kan revive metigi me katayin na masika kipetsang. If we continue to attend church every now and then, every Sundays, and yet we still live the same, that's insanity. Expecting something to change in your life, and yet you live just like yesterday. You live just like a life without God. It went in my takoke. Look back into your life. Is there a time that God answered your prayer? Ndel tala me, il pinta po, ako yung umkamin, il check no na siya me. Amen. Kada bela siya mo, kat pangan mo me, katikan na lakay, katikan tang na, payitan payisum, kumtikan no katay na make. If not for the Lord as your Lord, as the Lord of your salvation, you are right on that. There's a way out of it. You can't do nothing. Na benshi makad lay ashkel lay shot na panasum finube come palakan na pay masim na tamo me misle ki pelin lokalo mo misle ki pelin ngaye misle ki pelin aso searchers kai singay men's condition po ito na gelongke. Searchers kai sinagun singama soon pelube ke mula so siya pela kat pangon mo wang may konrike. Akum tagal mi sing li na pela me. That's really God. Try to look back in your life. Understanding God's goodness. Fact like Moses. And this is a very word. Kaya leaders ng Israel ngayon. Ingoin me, akol dal natin ko insong nagifulan ulit ang singay. Mayit na gawa kilang singay ngayon. Pel makatash kang pel na upe si makatash kang tashok. Praise God, que Sam yang al siye, for singa la kos naging singal mengkos, la kalamila kat la liye kum yang karingin kum. Likiye mo tong ke kat singa. Your eyes of faith on God, ke pel singa. Matiya lad ng ke kitay nama. Fano sin siye mo itan, mitla lad ng kitay nama sa God. Brother, this is how we can reflect in our life. The land that we're going to crossing, there's a lot of giants.
poste maupe, poste na pai dai konta ko. Come now sta no bai kai si. To so kat fin matamo rin kat ke pelsinge in this hour of storms. Ke pelsing tel talame. Mongan no pon na ito ko to because you built your life on the rock. And I say this sometimes bad. You are only as good as your foundation. Kung foundation mo man pakyasan God, kung ko na pa foundation mo man pa money, Rick maluman. Try to think about it again. Second time kung hindi na pa that will never save you. That will not deliver you. It's good, but the main thing kung hindi na pa kaya pa. Kalanglan God pa hus ko may singing eh. Bago din man God pa hus ko may singing. Pang magden kan ro. Only take heed to yourself and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen and the ears have heard. Makadil roke mo luman. Ikaw na siyang begsitari. Fall ka nikila mo. Pangangan mo lumo. Pangan makangit na siya. Wangin masay kangit na siya. Finde wangin na pel. Finde shigini pelo. Kuden kanta na pay kami singing. Kalam kaya na pay kami singing la. God, serving God, our God, has no beginning. And He has no ending. And He's not confined to any schedule, any time, like creation singing. Good any town na paikala, wangin makansikal yun lang kan cash ko. Kan cash ko miyena. Dalong testimony like Pastor Frankie. Ngal kan managay back ye. Moti ke ngalay lulla ke ullaw. Na mauri ka pakatagay ni proy ke. Megat proy ke. Kat proy na kaksikin kat ke peching. Teltala me ingan singe ashko ke ash result ito kana suge. Katagay ni back amen. Min kasan kat vita kana siya kai sinagaywa. Gidan kan kalam ke ito na paila me. Teltala me pilpos man kat kai sinagay experience ke mogla siya. Katina faithful. We're not faithful to God. Katina. Master ang aking fact na sir, we're not faithful so many times in our life, and yet God is shek na way yan. Ma Bible akil gimi luo tumode, sapta luo ba single tuli akil mi fact. Kiden gandala, He's always true to His promise. Il paigi na paigi, pel pos kumapra din misi, pel pos mo nga Yesun kum, Elie, kum dago ni misige, mero kum ko matake me. Theater singing. It's only because and only because God is faithful. It didn't depend on kita naman. It promised our life back, and He can never draw back from what He promises. It in fact la mo laliyekom. Prophesy na sinsimulan pa mo, God yung la mo laliyekom yang nagisapla. Lalikom yang nagisapla. Finne ko matalo niya, lalikom yang pe. Paye nga kan pa kang kan sing ke. Kan me pa, let you lalikom na ki mo pe ta lalilan me. Let you na ke. Ko tulen lalilan kan tulen na ke, lan mo kon wi ko ke. Kum dali ta tina makyato si pang. Kum dali tola. O shame ke kaksigin gato. Kapelin long sin na pay. Kada sinsielu, kapelin long sin na pay po shame ke kaksigin na. Siya kung bakit mo may namak na buhay managan siya kung ganda. Paya po lo ka mo po shame, alam na as ka na pwede siya. In mo, kumuebe na uli asi. Wow. Laman masin of magnificent it is. Kudin kan dia kya. Na kung mga ki uli lang ka na sila. Kudin ito na pwede masimit na. Kapelingin mapapet, walang sakla lang. It costs the time to exist. Naglengan kaya kaya bising ulit na kayo. Pinayash mo upe kung magumsuning in na. This is how you're gonna bounce back in life. Makumira pa, pulo kisamit kimakatin ran kimugo. Nakandik na po mo it mga lahat mo na pa. Ito kaya lang na pa kaya na kat patuloy kung na kat pagkasya mong nagsipin ha. Ars pa din kaya lang kaya na kibensing eh. Manong base kimugo man kaya na siya bising eh. Walang po na kaya. Amen. It's faithful again, and He cannot lie. He cannot lie. He's totally steadfast.
do what He promised. God, nasing kahit sinagawa. Kahit sinagawa siya kung sino. Kaya wala ulit na siya, di wala, minme. Masimit, kat teko. Masaklo, tekat paka. Aktolo, mingkat tekan wala. Ulay naman kung kamo, kung talame, nagawa kong lang siya. Nasyon. Sabi ko yung last for just weeks si ma. Nakumuhay ka nila kung bakla ulay na siya. Mulay na las mo ito, makumarayin tabo na siya, magkaipat na. Kung tinan ka mo itsisyayan, kung lilan siya, indabo na siya. O God, kung tinan na meron, it proved na siya kanito na even when you are unfaithful to Him, He remains faithful. He remains faithful. And that's the God that we serve. And that's the God that you need to put your life. Every single person in this will tell you a lot of lies and yet you don't even know about it. But God Himself, He cannot lie to you. If we can read 2 Timothy chapter 2 verse 13. When mama plays about the reading sing. Attributes of God. Il pwedeng lang conceal na siya katengkan ni una. Katengkan ni read kaya. Iba mo men. Katengkan men. Just be very honest. Sin sorrows. Sin palabindar kung suwaron si God. Amen. Mana pwede na kagsuwaron. Naimik neban. Tikal me bakte na rana. Tasyo kiden di na pwede patutulalasa. Nakat pinawin kat ke mo ngatikan taga proy min masuwaru pa neng ngatikan taga norin kat we proy. Ipo kung pinaru ilay aru ya. Pangin na lash ke kada. It's not about what you think about God. It's about God and His attributes. Knowing it kanito na pay kela. Kung di ko inikikatan lang si kong, ilang si kong, ilang faithfulness. Amen. May meron si may mga faithfulness yun. Katagat mo, ngayon faithful ka na siya. Nag-block na siya. That's human being. That's our fallen nature trying to shoot back on others when they are unfaithful to you. Kung meron ka na. And when God is in the show, when you put God in there, may sigat ka. Kumit tinan ka kanrak na when me kumit pala pa ka nang aro na siyong faithful na siya. Mayit na kayo ang sinig kami ng faithful siya. Mayit si Juan na maswan na mati kami ng faithful. God si mong natapos ito mong katagan ni reading nito. May God. Ay kung daw naman na faithful na pa yun. Kung daw sa waru. Tapos iti call lakat. When makay na call lakat. Attributes lang siya. Kung pinsisi sa ganito kimasing, wait, papa. Kung may nganak na pa'y kilame, may pinpos kimula siya, kachigit na yung ganyan wagat na, bakit na ka na rin ka? Ipo, ben si ben kimuluman, diya si mga kimuluman, mga kumrala pa ng katilan na nakisuko. When, masimam na, God, ilakpan si Ben ang nakinin. Ilien mana kay wakil inak pa yan si Bena. Confident. Like, katagan ni read. May te koin si Bena aksapalye. God is a good God. Kaya na pa, you can always, wait. Mama mo na, madawalag tayo sa mga na pasyalin mo yung puto. And then recording. Alright, let's see that sa mga. Kalain mo na, kung diniki, mana pa pini kong relata ko na pan, dikiyan na nakumantiyan, may dikiyan na kalki mga kumaskyan, may irela kumalang na Luis na singka. Kanita na palapel na kriwa, aro nasyong, teko intabong na nasyong, inga na rakatay na mamay, palokin na kikulong ko. Pinpos ko torela masabang na singkat, palokin pa na kikulong ko. Amin me, ilmen bakit, mayin, koin si Bena aksapal yan, kishbin ko.
Nagdasip mo, ngay pinariyak na ngay panila nga kanumiklansa. Pinne kum suwaru, ete suk suwaru. God doesn't inspire in whatever situation you're in. And a very classic example din kan nike Molan Moses nga share bigyan mo sila. Pwede magkadit sila lang ang murder. E sila lang may nakulog sa ni Moses. Iliniya mo iksikayang nakadit sugalan. Kita kong nilan manupe, il nakadalala sumna yeke. Kadit pansit pwede may pamome. Tong lang dalit nitig na suning ko siya. Ngaki kon sum kakantan. Sum naratan puja dalal kenicha. Kasi siyak sebet mo kan long. Kan siyak suman kan liyeke. Moses ay pamo. Kadit sa palpa Moses ay pamome. Who am I, Lord? That is the first question we always come up with. We always think about how can I present myself? Am I qualified in this calling? Can I do this? Fine, this is a fallen nature. Giving us all these questions as if we can be part of what God is planning or predestined to be. And now the question is, Moses, who am I, Lord? And then the answer like Babylon give it. Exodus chapter 8, verse 8. Who am I? Babylon intimo, kumba Moses. And this is very important. Not sure kung sige din kan liye. Ito kaya sige din kan kalam ke. Lyric mo ka mga kan so maulan na si Pero. Sa taon ko verse 2 it mo sino. Babylon intimo ko na fact na sila ipang my back yo pa. I will go with you. God does not inspire whether you're qualified or you're not qualified. Hindi na hindi kaya kong message. May mga kumaro, sikap tukun na answers ki komi. Katagay ni Amen. Amen. Kung pinitaw ki masingay, it's gonna be a revelation to you. Kung hindi na pa ki masingay. Kung may call na pa, may post na may talat ng ibisingin mo. Ang ating kulangan din ang ako, ang ating koke, nakareklans up sila. Ti call naman ti me. Ti call naman ti ito naman ti qualification of this skill how talented you are. It's never about that. And when God answered Moses, it didn't reveal na sila who he is, but he said, I will go with you. That's a good God. That's an eternal God. That is a gracious God. Amen. Our God is a forgiving God. Meron na tabong ng kuluklong, mga na syukumi kung tabong na moment, kaya na lang gagungke. If God is a gracious God, it means that God is a forgiving God. Mga nakaiwa malalatar kime, kung sa karoon ng sin, transgression, and trespasses, kimulan may tagiwa. Iba moment, il-urela, mga inupon na, nun-moning mo ng siya may, kimuhengan ngon ke. Mga pwede, mga nakiwa pa, iniquities. To take care of all the sins, trespasses, transgression, kimulan siya may, Bible like kilimye, kibuklanay sila ng magtolo. O sa akos lumigos, ilakilin ba mga pamo, it means si mga, it means si kimasima pen, or okuluklo. Na God fellow sini, God keep them good now, result large. And yet Christ died for the root cause of why we live a sinful life. You cannot stop being sinful in your life unless God is sure you put your trust in Him. In fact, praise the Lord. It means that way gracious. His goodness and His compassion causes Him to not treat us as our sin is deserved. Pinanak sinerge sila naman. Suwarun singkador mo para kulukoy ko. Ito kinakadin God, gracious. And God na wusi. Kita ni reading ni Maya Sabta Tolu Pastor Ngolsiye. Gideon ko yung kalang tali na mo bolong tel na pay. Pero mo kumisin mo ba kung ito na lame. Wait na mo ko. Pull up na rin kat magaypan na. Katagani back amen. Nehemiah 9:31 gideon ko ndiye ke. Our God is a forgiving God.
Il kati moment. Il ala na pai. Il tipe koi nek in nature lala. Il bin long se, il tine ecclesia bela. Praise the Lord. Katu ni wiki masige, kren kandi. Bro, listen may tagiwa na God. Il God. Kalan se. Katu ni reading ni Maya 9:31. Muy kushana gawa, katu ni 31. But when you read, Pinpos magandita ka kilo passing on me. Paano ko chikitin ka na kuya ka kirik malaja, bakit pulok na ulo? Kung pinday ko, may taga pinko ni Sam, Shamram sige prodigal son siya. Talib si Masum ko, why ka naman nagaywa, tol naman nagaywa, para bibela siya, sold to the lowest estate of his life. Na monunak siya na kung nasilke lang man ko kailan. Kung papat mo kaya na po kaya, kung mamatayin siya ngayon, umdilito namin, that's how you function quickly from any crisis, any situation. Kung ganda ka na rin ka, the quickest way is to think about your Father. Your God is your Father. Amen. He's a faithful God. Hindi amen. Shoot na siya makong deserve. Amen. Kuluklong suwarulong, dabulong. Hindi orang singing. Kailangan niya pa yun. He's always the same in his nature. Talagang tuwi, kibaka. Good. Lakali niya masilitengan kyalam na paike. Inawala na klasyo kaya pinma continue ke magtengan talaga. God is an immutable God. This is one of his attributes ma. Ikaw na paike kan na paike. May now kumke. Now we may pa. Come back to the Lord. Think about him. Know who he is. What is he to you? Amen. He play in the pain of you. Amen. He's always the same in his nature, in his character, in his will. He never changed and he can never be made to change. God can never be made to change. Just put yourself there and see how God is so faithful to this generation. Amen. He can never be made to change. Our God. It been God back with us it back with us. God back with us. It is a God. Character all about, attributes all about, immutable. We are reading Samshuk Luo, was the only maker stuck in the only curse. In Mogan should cause in the shoe, con Mogan man. Kumbin Swaru back there, Naman Nakon a yoke, none got yoke of that man, Swaru Luman, instead of none got yoke Katsimar. Pocket now when we sing here. Pocket King Ganorella, may I didn't surgeries in the kid, Moldoman Gun Callan can be singing that Pange Ma El Rico. Praise the Lord. Let me read Psalm Siuk Luo. For some of the makers take long lead coach. We then go to read. May the give a gate talking. He is immutable. Pamit God say me. Because she made cleanse up all. She came in and who you cleanse up now. When no man, God when Malona sit get. God did the long as you get Rick Mabulum. God did the long as you get Rick Mabulum. In government attributes, knowing that this is who he is, not Shunke. Kung tirela ko, katan mo na siya. May a current in there, a current nature, a current attributes lala namin. Di ko'y kumikil ka. Kung pa mo me, katilala na lang sila na paligi ko. May si bagong bakit, tika. Katuloy ni reading. Reading lang wala bigos, tika lang ulit ko.
May tayo we already acknowledge God. God say ma amen. Beautiful na pa. Te kain me. When in the land ke ma. When in the pa. Katong ready read. Mainge wende e come fermatan. Mainge mai wana nuk come versise wana nuk. Na elusra wende e come na waige e molo meti sapna. Pom na paigden gandikie masine ke mola jadie ke katsine church kai sine ke wo. Elmo mainge mai nudugo e fosulango mainge wende e come peme matana come oyena. God e katsimane. In moment you can never make God to be changed. It take on right. Mandaliye woyen God sine pame. Kung God proving ang life na pala kahit sila kayo certain sine may pawigat online pa kung kandi kala God il te na vlogen na siyo wala ki kumme orang na sila kung tinarong mo na siya ilarong mo na siya kung tinasukol il sukol mo na misingi ginenben kalan na pay kaya ito kaya na the Lord that we serve and the God who is called our Father of the universe, He does not show favoritism or partiality. Even you're not from this church, God in the reality sila magkaipan. And we, may talad mo lang magkaiwa. Hindi treaty mo ito silgila. God mo ito, pamatar siya. God mo ito, pamatar relic mo ito. Kachuk, partial katmen. Kachishi katmen. We end. God's name is we complete. When it can be anything. It currently in Pacham ke mising tenkan kyalan ke. Ito ke na paila. El wo, el kalang, el pagdain, el merciful na paila siyo. Finde persto mo pe, ito na paila, lai we kung ke perchine. El fin pagda na siyo, tapalang intiklan kikip na siyo. El pinulay na mo la wikum, el la wikum na kisapla. Pano sincero, in pabalang in ulayan siya mo la wikum na kisapla. Pano sincero mo ito. Simog din kung kalam kayo ito, kikatsing ipon. Mana pay sila, ngali ke nan ka na pay kila. Pay na pay na kat kay sila kayo, tena ke sukat pe. Kat pili siya kat ke rik malasya, kinanak lasya, kipel lasya. Nan ka na ko, pay na kayo lain na ponsi kung tingit na singkat. Kung may palaking kain sila, dito na me, oy lain na siya kumpel na kayo. Il na min me, kat siyang kitin kanta na, il pangin na siya, il aspel na kayo, urumin kan karingin kung kya siya kung kya. Attributes of God, like John Kennedy we sing it. Kat pit ka ni kek ng Diyos, den kan di na pay. Mana pay sila. Il pay na po na ni kima John Kennedy. Ulay lang kan karingin ka dyan. If he possesses all power, he is able to bring into being anything that is decided. Katayin naman deciding ka nyo, with or without you, God na rin. Hindi na ipe, hindi na taman ko. Hindi na inakti naman. With God, if he make decision, he doesn't make decision because he needs something, but it's out of choice. God, it's not out of need. Then by moment, God didn't no. It's by choice. It's by choice. God intikay kaya wala pinakatikan kaya rin mga. Dito naman, ulit pa lumaya kaya wala. For season kaya wala kung pintasong nito ulit mo. Then kaya wala kaya di masin eh. God, with or without you, God can still do.
When matilo, it doesn't confine to time and space. E malas pimpel singing. Kung pimpel mo, kung nematol, hindi ka rin magiging. Pray que os velhos se alugou. Incompanhamento assim me cujaima de to. Ikan ramama exceed mankind. Ikan exceed managiwa. Can do it abundantly. Exceeding abundantly of popo. Ikan mo mga nabon na minme el omnipotent. Ikan ram. With or without you, use of any means. God is going to run. Ashbit ko improve na kimasini. Non ka kaya champion kaya. If God is omnipotent, Ashbati ko ki muluman makatin rela. Ashbati ko mapagkimati ko ki muluman katin rela. Siya na, may siya na, mapalaki. When Pastor Frank, okay. Rela modale choke within the one Balamai take a year at 40 get in 7 days Gilomo King of Howie is the next stage of Suma Moments and Babel and Varela Bongo and Love Nasir Rela Marcel One like this What you more when Morgan Ricky? But keep on a matao Balamai take a year recovery it took me 7 days to get out. Let's come to Pastor in Jesus. My post testimony after testimony. Sempre podem se como aquela minha God is omnipotent. Sister David. Praise God. Bless you. Praise the Lord. Oh, something else in Jesus. God is self-sufficient. Kind of within Himself, God is able to have. Within God, within Himself, He is able to have, to bring about will met without any assistance. Ikaw morena. Oshwit tini. Good project. Mati ko ino reklamasi kung ashkilan. Kumulong, against you. And your doctor, whoever is telling you that it's impossible, that's going to be it until you die. Ashma ki muluman. Mapeke mati kain mula, ti kain nikle, ti kain tui. Kumaya na nga ni kumise. Ashma ito peke na sinsingay. Paano nga kume curse na? Sister Sebe. Praise the Lord. In trade, nga fakta nga isus we got to nga we complete but la when they drum law ma lusen ye ton molal ko nga master ngayon kung they finde buksila hospital ande naton tol ma Praise the Lord. when si mga peptides when siya inash ko petiyang ngayon when si nga peptides kung pagkata utia ki nga penduo nga utyak tatalo si penaltia Wow. in galim na kate kondraman Whoa! kaya ko todo yeda kate restore ye yung drum sila mga tatawus na ko ni kate
Acho que mo Prince ngai sam na pwede pastor de na kan ora mas ne. Ma na pwede ka long testimony sini. Na pangin mo kan pull up na tu kan liye ke kan man ka. Kung di kan liye ken me di na kai ko. Liye ma ka de na tari kali tola ela e o ya na la shipero. Acho que ka de ka jela e ko ya. Acho que ka de ka jela ki Victoria. Acho que ka de ka jela ki pastor man. When we take a look, it be wrong, napang. Loya, it's self-sufficient. What people are killing is young Lamnawi. Lamnawi was the Korean family. Within God Himself, God is able to do anything. Amen. In God see without any assistance in cash. Baby, you should get more in the mom. Almost see a God in cash. You ain't going to get on a break. Although you may choose to use assistance, although God choose to use assistance, it is of choice. That's His choice. Not because choice se vai para na pode contar para moment. I've been wanting to read them all. When God is man, God is a self-sufficient God. Kanya pa man, pinewalin mo le relingas mo. Pinewalin man, magdekang yung may sisig yung talik din ni Shell Pasha. And mawalin may sigme, kasi tayo, katil rela mena, katil rela kuel, katil rela kain man kon kasi tayo. And this is the same God, eternal God say, my man, and immutable and never change in His attributes and His character. Like God man, God can make all that. Panging God say, panging malrokel. It be cash home the tari, like the cash home the kipex. You didn't get any reading. Sam Lammo, it was in court, got any, I will not get reading. He couldn't tell me, told him, he'll self-sufficient of pain. It okay. It is His choice that He uses you. Choice of God. It'll remain good. When in my report good. When in my report good. When in my report no bad. Kumar open and katila netari than you. Even on that choice of man, assistant in man, it doesn't mean that God in the neko. At the end, God in the neko combinated go. When man, choice sila le chile kum na napan. Bilet can you read it? Lama uli kush. Katani read. Nagatlong. He's sovereign. God is totally and supremely and preeminently in man over all creation. Kiyoshi, mitiyashi creation, mitiyash pela, God in Maginash. It's here even when there's no creation. We just don't have the capacity. All things possible. All things possible for that. Ingan moment. Kapaila me. Ilasna. Pinawan in God creates. It's okay, Monsignor. There is not a person or there is not a thing that is not under God's control and foreknown plan. Ele toma pomno. Walang sisir going calendar okay. El mo kay panay to, but nag-isap la ke. In ganya kilometer ke job sa ta singalu. Job sa ta ya singalu. That la il sovereign God say. Totally, preeminently, supremely over all. When in si may katin tilayin fe, when in si situation makatin tilayin fe. Financial level, financial positive. Katin siya na kain karin kung nikipetsin. Katin ka praise the Lord. Uri pagka mo siya, kaya ako yung ipuplan Job, sapta. Yeah, pa sinalu. Katin ni Uri. Katin ni Uri. What? May kumara. Kanya pa, hindi mo may single siya, minsan wala yung tulungan niya. Hindi mo man place mo guman, wala yung kayong tulungan niya.
And it goes to happen. And nothing can stop God. It be more place you for me when I'm going to look again. It's gonna remind me, God is preeminent. Overall creation, when it waits God, they're going to kuya that. God is going to kuya mo ito na katingin ni back amen. Along si Sister Adele lang going testify kay Cole and God pe. Kim ni Sri Lal, Sister Kim. Pangimo katan mo, we tiko ita siya na pa yi. We niya na alu silong dahil ngayon, may kusay na kayo siya ka. Bali ki katara tina illa, kung pinito na kasi kato, kung metti lang mo pa kung wala mo kadit back. Katingin ni back amen. Praise the Lord. Chúng ta cho một lần nữa về vào bé. Along the Papa Colin God que está da la general tal vez sister tal vez Papa Moses. Aquí mi son med son talina pa ela. Papa se te la insisten que son selash. Na frente a así na son follow up que Sister Kim da we pa acho que a fala de não and also Sister Ash, Sister Akiko. Praise God. Praise God. Praise God. Ucha Maralda Nale. Time at a woman killing someone love song. That will check on a layman. Kindly and by la shake the life out of Moses give up some of that. Healing on, it should have been. Praise God. Di lai ke mulan sister ta be la le yok na pa ek la la ke gas ma ta ba ke ni la ta ale la la on pon la ta ke ka su ma ta ka el fa ke la el ngan ke mulan tol pe yo ke la la le li ke a se ta la ke ta son sa la shmi ta pa el va in na ta be no personally perfect I still not that it a song no that bari ama ka in na tal be kelain sa pa ni ti lagi sa dalan aba lang le eli eta art ko man ila mo ke mo la aba song last year for that song ka ele man en sham da no ka pa sham ke Praise God. Praise God. yo ke man dal ne el factum na wala na tal bene que nas que se dá nisso. So vamos lá com a gente man kata shike som se acho que foi tanta ali na vai lá lengan isso dá nas clica que tem isso dá na flop lang ta in parque e long sharing na kayo. Kana ng siba na invite ka kitin sa mo ta. So praise the Lord, lang kita si mama kayo. Jesus. Onos, muy singing, muy halu. Go we be online singing ma. Ash wait chico man na pap da kung kain. Soon mo chico mas kept singing. Pinash wait si. Kung galak po man di, when papalang ka na lang ini. Il kan cash na pala. Il when in ko la ocean. It doesn't even matter. God greedy, God gallantry. Attributes on God, malakil niya kaya nila. Ikat si may tamano kayo. Transcendent God, see. He's above all His creation. Amen. Il-arshmet tigina arshmet creation. When naman si may kokemen, mga nakiwayan, pel, nagamakadiliyo, arshpe silang God kaya. Nga kumti si may namun misingin. Il-rig maging kat misingin, dinan mo kayo akil ang ilan. Panginoong silang God, porque lutigat kita nito alam il pata bukasi. God had been God, se mga ipananusyung, ti papa sinusyung, kumesangin sin, kumesapasin. Niki na kung pornigin, baptized na kayo in Jesus, na utugun ko sinusyung, kan pahay, kan pangon God, papa mapagpa. Katungin ni Pag, amen. Panginoong papalakil rin siya kahit sinagay mo. Liike, tawag yan ang Panginoong Pagla. He is truthful, he knows all his ways.
All that God says is reality. It be back lahat, mapaisip ay back. It yun na kung may tumapak na, may na back. Nakachir. Kung piyo ba siya kung back, may na back. Whether believed by men or not, whether seen as reality or not, it is because that God can. It cannot pay na pay la man. If it is spoken by God, it is reality. If it is spoken by God that He loves you, it's reality. How can I prove that He loves me? He's saying His begotten Son. That's a proof. The splendor of heaven, darling of heaven. Ilorela ain't gonna kill him yet. Qu'il est changement, mon père va être back, Monsieur Jean. Quand tu es back, amen. Il vit back, la quand la douille, quand tu la douille. Et si que moi, il back here. Pange kasal, pange, mon père va la kill Monsieur Jean, il s'est le gay war. Il est un kérik, moi, la quand carry that here. He's wise in all his ways. Ripple on God, it's based on his character. Amen. Which allow him to man, Lincoln or Roma, who's the Kimuluman. Praise the Lord. Ele está na pele da carne, ele está na pele da mukte, que mulas cai cima de igual. Quando cai cima da punta, que mang no pona, que ela na pegela, e cachiman sopren na pai. Cai me pa, when in my thing no nonco, when in my feeling, ele mas, ele mea, ele me, ele me finon. Ele mo man mai, ele me togo shahi, ele me mai kolpe. Power ele kolme. Ditigat mo singi, kuten kon dikian na pala lat ngotkel. Gitarap ka, kuten kon tala il pangin na panan me. Kon pitang na sil, kuten pa kon na oy na papa si. Kon tuni back, praise the Lord. Kon pitri got my God in the Lord. E ano na win polite Lord, kuten kon to sham na sil. Am dito tala me, kay sinagiwa, mawigat ki service start mi senior. Magkatan lang ka kayo mo, pangay. Pangay magkatan lang ka kayo mo. Whatever you believe it or not, it will be the same thing why God needs you, as He said, because of His choice. It's a choice. Man sila kung namin senior. Kaya ni reading, Exodus of the 8 verse 3. Pangay, nanake, sisiral kaya pangay. Mga siya pa, kaya yung kantisong, silimay tayo tagawilaan mo singay. Mga siya pa, kaya yung silimay tayo nagkime, togo siya ilan God. Kaya ni ba amen? Kaya pinagpot siya mo singay, kaya pagtapong niya, ulit malan God, pinbela singay. Kaya pinagwig kami ng Jesus. Pero niya kaya siya kuman. Ngut ko nagkipang ng God, nagkimuluman. Kung pinpangon mo, art pa kung nakapas, kailan kan rin magad. Tikay pa yung mga sinungan. Kanya pa me. Kanya pa stone na pa yung naklo mo. Kaya yung reading. Read. May nagawa. Read. God power na kay wangay. It is sovereign power. It means that's a reality. It means that is a reality. It means use a big fish. That is a reality. And if by choice, God keep that's a reality. It's not by need that God choose you, but it's by His choice. In ang dali ka sinagawa siya. 80 taon ka din ang born again na tao. 80 taon ka din ang takawilado na tao. 8 taon ka din ang karamay na kayo na sinmay sinan o na Siya ko tao kinbangan mo me. Ngayon ko pa me. God na siya pero. Wow. Kaya pa me. Ngayon ko pa eternal. Ngayon ko pa me faithful. Ngayon ko pa gracious. Ngayon ko pa me immutable. Kaya pa me. Kung me o yan na. God, il gyurik maging gumangay. Isang niya kaya. Ito rin maging gumisingi, kishbin kayo naman. Not because God needs you, but because it is a choice of your life. Walang masi na kon mo me. Ngayon araw ni parakati laro na signay. Kaya may pakungkon na God. And the God, it the created.
God when Morella God. And you cannot. Pingo man kamo kan Morella God. Mama tapong na si Pangan Misi. Binenggan diyan na ke may lut bising kan me. Ito la pange ito ki character attributes sa kato. E paano kanin mo may lukalo may ungaye may aksara na kayo sikat ke mo naman me kumita le me kuran men me kumita na pala kat pasli kumne. Iti sli kumne kishpen kumret mawo. Iti tena ure magin kum kishpen kum gulu. And mayor kadira it is Spice choice. Not because again, it's not because God needs you. He doesn't need that. Iti na. E mayor ang Kata kayo ready. Kita kayo nag-isapta lang siya. Rome sapta year pos singa siya. Rome sapta year. Kata kayo siya. Alam na siya kingat na pa yun. Di alam pa yung mga singan. It just have truth about what you think about yourself and your life. Pingkumpangan makatil, di kayo na maging kong. Kishpin me. Kishpin kum kulu. Kishpin kum tirawe. Kishpin kum makir so singing. Kishpin wang italong wang lutlong. Despite of all those, God does not embrace of who and what you are, but because who in Chile it's by choice. Ano kung tangan mo men? May kuminatan mo mapakatin mo magiging. Kung binon ka mo men, kung naktabon nga mapapalat ka lang. Katrin read it. Katrin read. Sige read. Well, do it, Chef. Leadership si Ben kon mote. Kon kum tabung leke ingoy noy gomo hasma si katil. Kumrela para katil ale presuma. Hasma si kumbuke para katil ken. Ipakin kon kalam singe. In mo koy nagpos here di kan. Kudenito na wearing na pay masi ro katil ki urik maging de. Masi pan. God in Pangkum, He called you because of choice, not because in an echo. Could you read the good moment? Meti ye tali choose le. Ora me choose me na. Meti ye choose le. Karo te na mawu. Kamakulu. Kata mo ito ba mo? It's kalu para kati lang yan sila. Kung rela katsa si Pangkum. Umrela God si mama, mukui kishpe no yellow, mukui loma. God, il na back on one gas right back here. May nilang ya panen me ilang eh. Pangain mapen kike pinunako. E lui di singing na shirten ben mo me. Di na ship si bena. Apply na kimo ko man si bena. Kon mo ko na position ko ne, kon mo ko nito na pangan makatil non ka kimo. Ano kung peron mo kung pinwan na teorik ma lan God. Epatis. Pinne mo itipan economic level. Praise God. When God says something, it's reality. If God says that He will be with you till the end, that is a reality. Meaning, it pay na pay back lang God. It lina na shoe, it pay na shoe ke. It read it back. Mono mapangin. God made a pangin. Ginit pa mo moment. Muni lang eh, pay lang eh. Muni buhay, pay lang eh. O na kung pitan mo kung ganyan ako kung nagsing God. Nakatali kong ne. Hala na lang sila pay. Hala na kato na pay sikat sila lang. Hala na kato na pay dumdugsing. Walang mo impress si God. Impress him or not. Hindi mo play. Massive fun. Kuden kan diye ke. Kya lo mising ke. Katre ni spirit singal si. Read. Actually supema. Actually supema. Len mising totally and completely, His sovereignty like God. Ele rule of monarchy. Kung pinshuke attributes na pona, konyo ke.
Come kalim na payeke. Pel na kuwa mama usika gupeke muluma. Come talame kumera. Na kumpinte shukele kat kachangi. Pel na kuwa mama usika ko. Na kumenon ko kitapong lelong. Kumenon ko kinikunlong. Kumenon ko kisyawlong. Kumenon ko kiilyalong. Kumenon ko kikayolong. God, il bin paklamo, il sovereign over all. Kanya pa me, il bin ni urik makinmangi. Na urela pena magfako. Inak yung kanito la, wengin sa pala lumkatil te kanikola, kataganitak amen. Mom na kiwa ke mawla kai sinagaywa. Kika treating ilus kat pinaniki batay way kaktentalame. Even before these children they were born, Mexica kill. Or even before they do anything good or bad, Mexica kill. Papa lang ilorela tar. Itanala ko to. Nanakluman, kumingante. Nan ko mo, ash, masima, pa, or a god, il king et nasimo. Il sile kumle. This is calling on your life by choice. By choice, kanya pa me. Kung pinwangin, laro la pena. Il tina ashe ni nalal. Il tina kayola. Babalang na te kayola. Kot pa isunen siya panang kikata kami singin long mangin upon na kalam kaya na pala koyan God. Merciful and compassionate being like God. In all his action and respond na kimana ka laro, ilaro pal ki kalang takutin lalo. Na me, ped pos ka dis na pelas na payi. Just beat ourselves up. Kaya kan mo me, maliit na making angin. Ash may sita ka, basa ngayon na proy. Me, make the proy kyan. Alam na yok, ilya lo ki finance lo ka nga, liit na making at tirotites lo ko. Nangasiyak sil. Kung pinaron na katlalo, fin kumaraw na isikia, na naksingila at makatpa mo king at tiraip ko na ka, na kat na tiraip ko na la. Guess what? Kat fakla na ti kat paigisi. Il fin kat faithful si, kat tridi giluto mo de saptalu at fakya. Even when we are not faithful to him, he remains faithful. Kind na nakain me, that's when you accept those kind of mindset and thinking, megumra, your acceptance is giving rights to the enemy, like to start to kill, steal, kill, and destroy your life. Pero na kayo, makum-accept yung kikiya po, na kung sanctuous lan enemy siyang lan ramatulong to steal, the enemy come to on only one basis, kung pinmatay kikipin na na. Kung pinpang na mo asya tolong, kung pinpang na mo kung ano hindi tikimait na kayo. Pangi, kikip my enemy selection. When in ba si pang mo, yok the Holy Spirit in kong, shuk the Holy Spirit in. There is no such thing as a junior or a senior Holy Spirit. Holy Spirit, that matter, ne matter. Il Holy Spirit, just one spirit, my man. That first keep na kayo wakikten ko nito na pa, kalim na pa. Don't fool yourself. Don't fool yourself. Kon pang na mo me, pwede mo kung nang kakikanan. Aside from what God said, keep palo. Kikat ki mo sige ngayon, God ikat na pa sing. God is a God of love. Love is not based upon the word and the response or merits of anything. Makay sinagaywa orela. It doesn't base on anything. Kung di rawo, nakatil lang si kum. When in makumdawo, katil lang si kum. Kina kume, Bible of Famome, kina kumulapok po. Mauluman. Kina kumlosh na pay. Kiyala na sakyato. When in matiyamash makanakan ragi mauluman, katil me, ilang si kum na pay. It means it came even before you repent and become a new person. Even before that, when me, long say theoretically, long say cannot be created by anybody. For God is love, and God doesn't create anything. In when more God,
Wangin mo relakad. Bangi, magat kandi kem singi. Kalam ki attributes and kat na pala. El alena. Una pa na siya. El just na pa. In all his way, in all his action, God acts and does things with fairness. Ilara fall na pa na kimano ka ba? Inak pa yinel, in karangan inel mo kayo na oy na kikatreat na isang mwit na kayo, kikita chapter kilang simsingi, ito na pala. In the realm of God, He has no limit. He has no bound whatsoever. Kain me pa, oy na siyepel, oy na siyelia, oy na siyeme, lukalo, kain man na kayo, makatigi pensyon ilyang eh. May telia ke, may me, et pinulay na kek teriti sapla, may na kayo, liya masing riti na simsena. Sam, yang al siye, singal agos na singal me gosh, pangan saplas na kay lang simseng. Sam, yang al siye, singal agos na singal me gosh. Katagani, read. Sebako, when God says something, it's reality. Meaning, man, mana paisi pala pangay lero, like karang. Katuloy na pinposti orang na siya, tapos tikoy ni kola naman me, muni karang ini. Na me betro, katsike karang ini. Katsike karang na pa. God, el liye ken pen pa. Katsike ni siya na greedy. Singa lang ko siya na ko. Read. But in fact, my family looks at us. Treat the young specific every time that God says something, every promises that He made, it's a reality. That's a reality. It doesn't matter. Israel, Hamas, Gaza, Straight Mark, God. People of the moment. God is kadang na tayo mga. Edisyon people mo ito. Kaya pangon mo kayo kadang na masangay. That's the line Israel. That's the war against God. Na may kapapalang laro. That's the reality. Let the God malatan. When me, God sima, God in malatan mo me. Is a God of wrath. There is within God an hatred for all that is unrighteous. And an unquenchable desire in punish the unrighteousness. Masika gave his name. Masika Kosrae. Masika me and Merke. Masika Israelina. Whatever my man, it inconsistent. Nasing God. Malera kapag. He must ultimately get called on the way. Ultimately be consumed. Even the enemies. Even the Arab nation, my man. She can go against God. All these are not threats. And even Satan is not a threat for you unless you agree with his lies. Kakainin me, katashik na kayo, ma, elora misingin. Na misingin, kaya saan gata ka na siya, kaya sinagawag kain, ito kay attributes ang gata na pangin, kaya siya kung kalam na pa eh. Pinti ka saan pa kung nagkan, walang siya pa nila, isa pa kung nagkan. Walang siya pa siya man. Ila akuluk ki kum lagi apa kum makai panna. Na megidero. Look unto the Lord. Liye la kat pagasi. Ito ke la kat angisi. Katakan na mana pos misinge. Kiden ko na kalami ke kat singla. El pang. Kumenti sano crisis in the ko na kumbacho ka kat. Malay pun mo mani lurik mamenti ki mangina ko na sikya. Katakan ni back praise the Lord. So the magat yim singing it pay na pay na siya. Pero sinci mo ita, God it pay na siya. Lewi kong pel na kayo. Ilaki kong kimon na kayo. Lewi kong nakisap na. Pangi, siyap na lakilin singing eh. If ina, one malala, ruki bet me. Kulo malam sin may na kayo.
God bless may tayo mga wikat online bigyan sing. God bless may tayo mga kain matang na wita gani la jani ka nakachap na kipat sing. Kato gani call it per pakulan sing God. Bin music kan na huskan. Call it pum pakulan sing. Pinash kasi pan lagi Jesus. Makum shukya sing. Just lift up your hands and thank Him. Just thank the Lord. Just thank the Lord with all of your heart. You don't have to lift up your hands. That's the reason why you lift up your hands and want to thank Him. If there's something in your life, going back to back, praise the Lord and thank you, Jesus. Call lagi nga nagpakulon sila. May need para. That's the reality in your life. Missing may tagay mo. Kulo malala papa. Kulo kapsigin ko malala. Kulo ki kastong. Kulo ki makumra ki mawla. Kulo ki kumewikat nagsapla. Kulo malala ki papa. Kastong ko may kasag ng kandiya. Kastong nam na kiniyers. Kalam na kinkiyan clark papa. Kipetsin ka papa. But the Kiamon of the Shum, the Pakuloman of the Shum, you are all that we all need. You are all that we all need, Lord. When we pay the Messiah, Papa, Ingon to get your good son, Papa, the project in on to Lincoln Casta Yon. If you're perfect against Papa, Layla on in God, couldn't go lose the house, Academy from the sin, wait the Gawa, and the Gawa Mokome who shall get done away, Papa. But Coxing Kumalab, and Pakuloman of the Shum, Papa, get pensioned. In Jesus Christ of Nazareth. Amen. Praise God. Except the large music who's gonna get but the long la metele one my who's gonna kill
My